Bilesizmi? Tik turgan insan menen sajda kılgan insandı mangdayına suretke tartıp kimisi biyik turadi, kimisi egiz deseniz dostlarınız ümit bari. Albatta bunu tik turadi da, biyik de değil. Biroq al gözge görüngen, al manavi jagынан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ve huve sajid. Sadaqa Rasulullah. Peygamber aytadi. İnsandın Allah Teala'ga en jakın bolgon uçuru biyik toğa çıkkanda emas. Orada tutkan edemez. Al namazının sajdasında da ötedi. En tömen aval sajda, akada andan biraz jogorrak, rükû andan jogorrak, kıyam da büyük. Namaz özü Allah Teala'ga en jagımlı ibadat. Namazın içindeki en Allah'a jagımlı ibadat al sajda. Ankeni insan ошол жерде өзүн төмен алып атат. Бул сажда кылуу эмне деген? Сажда деген өзүнүн айыбын мойнуна алуу. Өзүн кемсинтүү, өзүн төмен алуу, өзүн пас алуу. Ошентип жерге жатуу. Караң, канчалык өзүбүздү төмен алган сайын Аллах Таалам кадырыбызды көтөрө берет. Кадырыбызды көтөрө берет.